Assalomu alaykum binandahoyi aziz va arjumand. Tavajjuh namoyed ba barnomaи иттилоотии ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар оғози суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи мардум ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Федератсияи Россия ва мардуми бародари Русро бо солгарди 75-уми ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ самимона табрик намуда ба кишвари дӯст барору комёбӣ ва шукуфоӣ орзу карданд. Таъкид гардид ки ин ғалаба бо шарофати муттаҳидӣ ва шуҷоати тамоми мардуми собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба даст омад. Рӯзи ғалаба иди муштараку мунаввари мост ва он барои қалбҳову ёдҳо пурарзиш мебошад. Таъкид намуданд сарвари давлат. Зимни суҳбат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки падару бобоёни мо бо қаҳрамонии бемисл ва меҳнати зарбдори худ дар майдонҳои набард ва ақибгоҳ бароямон ҳисси доимии ифтихор, зиндагии пур аз саодатро муҳайё карда ба наслҳои оянда сулҳу озодиро фароҳам сохтанд. Қаҳрамонию ҷонисории пуршарафи онҳо ҳамеша дар хотираи мо ҷовидон хоҳад монд. Итминон дорам ки рӯзи ғалаба минбаъд низ барои рушди муназзами муносибатҳои Тоҷикистону Россия хизмат хоҳад кард. Дар рафти суҳбати самимӣ сарони давлатҳои Тоҷикистону Россия ҳамчунин як қатор масъалаҳои ҷории ҳамкории дуҷониба ва ҳалталаби шарикии стратегии Тоҷикистону Россияро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар роҳбари кишвари Россияро бо рӯзи ғалаба таҳният гуфта барояшон саломатию комёбӣ орзу карданд. Имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Зимни суҳбат роҳбарони ҳарду давлат дар фазои дӯстӣ ба муносибати 75-солагии рӯзи ғалаба унвонии мардумони Тоҷикистону Беларус табодули табрикоти гарм, таманниёти некуаҳволӣ, сулҳ ва шукуфоӣ намуданд. Аснои мубодилаи андешаҳо вобаста ба мавзӯи зуҳуроти глобалии буҳронии муосир ҷонибҳо ба ҳамдигар оид ба вазъе ки бар асари паҳншавии фарогири коронавирус дар ҳарду кишвар ташаккул ёфта истодааст, иттилоъ доданд. Сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Александр Лукашенко ҷараёни мусбати рушди муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистону Беларусро таъкид намуданд. Қайд гардид ки ин ба манфиатҳои аслии ду халқи бародар ҷавобгӯ мебошад. вобаста ба ин ҳамоҳангсозӣ минбаъдаи талоши ҷонибҳо ҷиҳати бартараф кардани таъсири манфии оқибатҳои пандемия ба ҳамкориҳои Тоҷикистону Беларус муҳим дониста шуд. Президенти Тоҷикистон изҳори итминон намуданд ки муносибатҳои ду кишвар минбаъд низ идомаи мантиқии худро хоҳад ёфт ва зимнан омодагии ҷониби Тоҷикистонро барои ҳамкорӣ дар ин самт қайд карданд. ҷонибҳо инчунин як қатор масъалаҳои умдаи минтақавию байналмилалии мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро мавриди муҳокима қарор доданд. идомаи барномаи ахбор. Ба ҳолати 8 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 4286 нафар зери назорати табибон қарор дошта 522 нафар ба ташхиси сирояти коронавирус ошкор гардиданд. 14 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар як шабонарӯзи охир 420 нафар пас аз гузарондани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ба хона ҷавоб дода шуданд. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш менамояд ки бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси нав COVID-19 қоидаҳои гигиенаи шахсиро қатъиян риоя намояд. дар доираи ҳамкориҳои самарабахши байни Тоҷикистону Ӯзбекистон ва муносибатҳои дӯстонаи сарони ду давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавӣ ва муолиҷаи гирифторони бемории сироятии коронавирус дар Тоҷикистон ҷониби Ӯзбекистон
ҳамчун кӯмаки башардӯстона ба Тоҷикистон 48 консери сайёри тиббӣ дастрас намуд. Самандар Искандарзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. дар доираи сиёсати бо барору муваффақи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ва дар заминаи суҳбатҳои телефонии сарони ду давлати ба ҳам дӯст, ҳамдастию дар рӯзҳои мушкил дар канори ҳам будан ва ҳамсоягии неки Тоҷикистону Ӯзбекистон таҳким меёбад. дар доираи ин ҳамкорӣ ва ҳамсоягии нек бо дастури президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба Тоҷикистон ҳамчун кӯмак 144 контейнери сайёри тиббӣ дастрас карда мешавад. субҳи рӯзи 8 май нахустин шумораи ин контейнерҳо иборат аз 48 адад тавассути қатора ба Душанбе оварда шуд. контейнерҳои мазкур муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти тиббӣ буда барои қабули беморони COVID-19 мутобиқ гардонида шудаанд. тибқи нақша контейнерҳои кӯмаки ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Душанбе дар беморхонаи муваққатӣ ҷойгир кунонида мешаванд, ки бо дастури бевосита ва ташаббусҳои инсондӯстонаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои қабули беморони гирифтори ин бемории сироятӣ омода карда мешавад. таъкид кардан ба маврид аст, ки лоиҳаи беморхонаи муваққатӣ бо истифода аз контейнерҳо аз ҷониби мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмии таҳқиқотӣ ва лоиҳакашии Душанбе шаҳрсоз тарҳрезӣ гардидааст. тибқи лоиҳа беморхона дар масоҳати 3600 метри мураббаъ дар ҳудуди варзишгоҳи бофандаи шаҳри Душанбе бунёд гардида барои муолиҷаи беморони сироятии коронавирус COVID-19 пешбинӣ шудааст. беморхонаи муваққатӣ бо муосиртарин таҷҳизоти соҳавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда барои табибон ва беморон утоқҳои лозима фароҳам оварда мешавад. дар амалисозии ин тадбири муҳим дар ин лаҳзаҳои душвор нақши сарони ду давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ниҳоят зиёд аст ва аз башардӯстию иттиҳоди ду давлати дӯсту бародар шаҳодат медиҳад. маврид ба зикр аст, ки имрӯзҳо дар пойтахти мамлакат бо ташаббуси раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои муолиҷаи бемориҳои гуногун аз ҷумла бемории сироятии коронавирус COVID-19 бунёди иншооти муосири соҳавӣ ва дигар тадбирҳои лозима дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. айни замон дар варзишгоҳи бофандаи шаҳри Душанбе бо ҷалби доираи васеи кормандон ва техникаи лозима аз ҷониби сохторҳои марбутаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёди беморхонаи муваққатӣ бо суръат ҷараён дорад. рафти корҳои бунёди беморхонаи мазкур таҳти назорати қатъии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дошта ба сифати корҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. аз тарафи ҳукумати Ӯзбекистон 144 вагон бо таҷҳизотҳои тиббӣ равона карда шудааст ва мо онҳоро ҷойгир карда истодаем ва бо коммуникатсияҳои шаҳр, яъне обу корезӣ ва барқ пайваст набуда истодаем. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо пуштибонӣ аз сиёсати муваффақонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон талош доранд, ки дар самти муолиҷаи гирифторони бемории сироятии коронавирус COVID-19 мушкилоте ба вуҷуд наояд. бо ин мақсад тадбирҳои ҳавасмандгардонии мутахассисони соҳаи тиб, бунёду навсозии иншооти соҳаи тандурустӣ ва таъмини маводи тиббиро бо суръат идома дода истодаанд. Самандар Искандарзода, Аҳлиддини Карим, ахбор. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳсозии вазъи хизматрасонии тиббӣ дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. имрӯзҳо дар беморхонаҳои мамлакат шароити мусоид барои бистаринамоии бемороне ки бо сирояти коронавируси нави COVID-19 ташхис шудаанд фароҳам буда онҳо таҳти назорати табибон қарор доранд. натиҷаи ҳамин буд, ки дар як шабонарӯзи гузашта аз беморхонаҳои вилояти Суғд 160 нафар пас аз гузаронидани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ба хона ҷавоб дода шуданд. ҳамчунин ба кормандони соҳаи тибби вилоят кӯмакҳои доимӣ расонида мешавад. гузориши хабарнигорони мо. шоири халқии Тоҷикистон Толиб Карими Озарахш
که داوم یک چند روز در بیمارخانه ناحیوی رقم 3 ناحیه باباجان غفورов واقع در جماعت دهات حیدر عثمان بستری بود، نیمه دوم روز 7 می از بیمارخانه جواب شد. مسئولین اداره‌های ولایتی به منزل استقامتی آذرخش تشریف آورده با همسرش شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه هم صحبت شدند و تحفه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت را تقدیم نمودند. ضمن صحبت شاعر خلقی تاجیکستان فرزانه از توجه و غمخواری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت برقرار نمودن سلامتی آذرخش تاکید داشت. با طبیبان و همشیره‌های شفقت اظهار سپاس نمود. خود آذرخش در صحبت تلفنی با معاون سرمحرر روزنامه ولایتی حقیقت سوخت سریا حکیمова چند روز قبل اظهار داشتند که واقعا از محبت‌های دوستان، از دعا و درودهای کلی دوستان سربلند هستیم. خداوند درد می‌دهد و درمان هم. شکر بی‌عدد. امروز خوب هستیم. فرزانه به خانه رفتند و من هم باید به نزدیکی مرخص شوم. البته طبابت را یک مدت در خانه ادامه میدهم، اما الحال خیلی بهترم. زحمت‌های طبیبان را خاصه تاکید میکنم و سپاس میگویم به هر کدامشان. واقعا طبیبان در این روزها قهرمان هستند، قهرمانان زمان. شب روز در سر بالین ما بودند و تلاش‌هایشان برای جان بیماران ستودنی است. در خاتمه صحبت شاعر خلقی تاجیکستان آذرخش به دوستان، مخلصان و هواداران پیغام دادند که سرشار از محبت، پر از ترانه‌های نو، سرشار از زندگی هستند و از دوستان خواهش نمودند که خود و نزدیکانشان را احتیاط کنند. در مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت از جمله بیمارخانه کلینیکوی ولایتی، تولدخانه شهر خوجند، بیمارخانه کسلی‌های سرایتی شهر خوجند، بیمارخانه کلینیکوی رقم 2 شهر خوجند، بیمارخانه‌های مرکزی شهر و ناحیه‌ها هر روز شماره معین بستری شدگان بعد معالجه از مؤسسه‌های تندرستی جواب می‌شوند. بنا به اطلاع ریاست تندرستی ولایت سوخت در یک روز 7 می 160 نفر بعد برقرار شدن سلامتی جواب شدند. در مؤسسه‌های تندرستی ولایت سوخت برای برقرار نمودن سلامتی بیماران شرایط مساعد فراهم آورده شده. طبیبان وارثان سینا برای سالم گرداندن بستری شدگان فعالیت شبانه روزی دارند. یادآور می‌شویم که در اساس سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد فراهم آوردن شرایط لازمه در بیمارخانه‌ها و تامین نمودن مؤسسه‌های ساحه تندرستی با مواد خوراکه، لوازمات طبی، کارجامه‌های مخصوص طبی، داروواری، نقاب‌های محافظتی و غیره از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت تدبیرهای سودمند عملی می‌گردند. در این سمت 10 میلیون سومانی مبلغ از بودجت ولایت جدا کرده شد. علاوه بر این با عائله‌های طبیبانی که در روند تشخیص و طبابت بیماران سرایتی اشتراک دارند و طور دائمی کمک‌های مادی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت دسترس کرده می‌شوند. هر نفر پیش از همه باید به سالمی خود و نزدیکانش اهمیت جدی دهد، چون که اندک بی‌اعتنایی نسبت به سالمی می‌تواند به بیماری‌های طبابت نشونده برده رساند. безарар гардонидани кӯчаву маконҳои серодам иттилооткунонии аҳолӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд ки имрӯзҳо дар шаҳри душанбе ба роҳ монда шудааст. гузориши ҳамкорони мо. از درآمدگاه شهر حصار تا به کوچه‌های کرموف و روی آهن و محله‌های خوجنبی‌های پایان و بالا، همین گونه امروز در سراسر پایتخت تدبیرهای نوبتی به ضررگردانی دایر کرده شد. در دایره دستور به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای انجام این تدبیر بهداشتی تمام نیاد و اداره‌های داخلدار همسان با جزو تام‌های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان شرکت‌های به ضررگردانی جلب گردیدند. باید تذکر داد که چهاربینی امروزه در قلمرو پایتخت کشور یگانه نموده، گذشته از این هم دوام بیشتر از یک ماه می شود پیوسته همین گونه تدبیرهای به ضررگردانی دایر کرده می شود. متخصصان میگویند که در حال خروج بیماری سرایتی کووید 19 گذراندن چنین چهاربینی‌های وسیع عامل اساسی نیست کردن انگیزنده‌های همین گونه بیماری‌ها بوده. با این وسیله می توان سد راه خروج بیماری‌های سرایتی گشت. به ضررگردانی در تمام 4 ناحیه پایتخت برگزار گردیده. در این زمینه حدود بیناهای بلند آشیانه و زمینی استقامتی، میدانچه‌های ورزشی و فراغتی نزد خانه‌های استقامتی، راهرو و راه‌های ماشینگذار، کوچه‌های بین محله و یک قطار مؤسسه‌ها به ضرر گردانیده شدند. مجهز با عموم تکنیک و تجهیزات حاضر زمان تمام بیناهای استقامتی، محل‌های اهالی نشین، جای‌های که گشت و گذاری که در حدود شهر دوشنبه گشت و گذار میکنند پورا به ضرر گرداندیم. با تکنیک‌های حاضر زمان گیدرمیل، چند عدد گیدرمیل پورا شستشو و با موادهای ضد باکتریولوژی دزینفکسیا کرده می شود. همه روزه از سحر تا بگاه
تدبیر به‌ضررگردانی در حدود پایتخت کشور با استفاده از معلول‌های مخصوص سامان داده شد و برای این کار تجهیزات موثر سوئوی و تکنیکای کاری با مانند افت مخصوصی آتش نشانی جلب گردیدند. همین گونه چاره‌بینی‌ها در محله‌های لوچوب پایان و بالا، خوجنبی‌های پایان و بالا، زرافشان، قزاقان، محله‌های 63، 64 و 65 و گلبوتا و کوچه‌های شادی، روی آهن و دیگر منطقه‌های شهر دوشنبه برگزار کرده شد. در برابر راهرو و کوچه و خیابان‌ها همچنین داخل بیناهای بلندآشیانه نیز با استفاده از معلول‌های خلاردار در این روز بی‌ضرر کرده شد. باید گفت که چنین تدبیرهای بهداشتی به خاطر حفظ سالمی اهالی راه اندازی شده، کارهای بی‌ضررگردانی در دیگر موضع‌های سیرودم و مانند بازار و مرکزهای سودا و نقلیات جمعیتی همه روزه برگزار کرده می‌شود. همچنین شبانگاه نیز تکنیک و تجهیزات مخصوص برای کارکرد راه‌های نقلیات گرد جلب گردیده، تمام چاره‌ها به آن روانه شده است تا از اوجگیری بیماری‌های سیرایتی جلوگیری کرده شود. اما در برابر همگی این چاره‌بینی‌ها طبیبان می‌گویند که با مقصد پیشگیری از خروج بیماری کرونا ویروس ساکنان پایتخت را نیز ضرور است که از هر وقت دیده امروز در فضای آزاده نگاه داشتن محیط زیست، خانه‌های استقامتی و رعایت گیگین شخصی مسئولیت بلندتر احساس نمایند.